Gemini je jedan od velikih jezičkih modela generativne veštačke inteligencije. Iako deli brojne sličnosti sa drugim modelima, kao što je na primjer ChatGPT, postoje i važne razlike koje mogu podstaći korisnike da za svoj rad povremeno ili češće odaberu upravo Gemini. ChatGPT kompanije OpenAI trenutno je najpoznatiji i najrasprostranjeniji model veštačke inteligencije. On je prvi doneo širokom krugu korisnika moćne mogućnosti rada sa tekstom, ali od njegove pojave krajem 2022. godine konkurencija je znatno ojačala i po kvalitetu modela i po broju korisnika. Danas postoji više kvalitetnih modela veštačke inteligencije, a među njima se posebno izdvaja i Gemini, razvijen u kompaniji Google. U ovom tekstu predstavit ćemo prednosti i ograničenja ovog modela, kao i njegovu upotrebnu vrednost u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Google Gemini predstavlja najinteligentniji model V kompanije Google, osmišljen da, između ostalog, deluje i kao sveobuhvatni kolaborativni partner u obrazovanju. Njegove funkcije obuhvataju ulogu trenera, partnera za razmišljanje, izvora inspiracije i snažnog pokretača produktivnosti. Njegova glavna prednost leži u sposobnosti da istovremeno obrađuje različite vrste podataka, uključujući tekst, slike, audio i video, što ga čini izuzetno moćnim i fleksibilnim alatom u kontekstu savremenog obrazovanja. Gemini modeli posjeduju napredne sposobnosti rezonovanja. To im omogućava da razmišljaju pre nego što generišu odgovor, što značajno doprinosi većoj preciznosti i poboljšanim performansama.